Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang wengi Sultan Titian sareng sami. Rajang wengi. Sadurung jagi lantur matur atur urusan ide boga amadra sane sampun kacuma wisata. Ye durusan. Aje ratu dedane sareng sami. Sadurung jagi ngawitin acara sane makin wonten malih sane kaatosan. Aing jadi wetan malih sane kaatosan. Sane makin tidak lunas majaring dari jero mangku mangga ngaskawian ide batan sane sampun kacuma wisang ada tujuan acara makin presiden mugi atas amat rahayu aing dosa jangring dari jero mangku. Ang dupa dispatra dia nama swaha. Om Puspa Danta ya nama swaha. Nggih cecang akan ngantur ngayaben ya nih. Om rapat astra dia nama-nama. Om Atma Tatwapmam Sedamam Swaha. Om Kesama Sangpunan Ya Nama Swaha. Om Sri Pasputana Yang Pat. Om Siam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Yama Ya Nama Swaha. Gus atur di pelebangi. Inggih santukang aturannya sampun puput titiang wakasang. Sane mangkin galah waliang titiaring juru raos saking keluarga perdana inggih durusan. Ainggih ka pertama majaring dani jero mangku saking keluarga Pursa sane sucian titiang. Para perjuru adat miwah dina sane kusemayang titiang. Para guru rupaka anake alit sane wengyang titiang. Para penglingsir sami sane wengyang titiang taler. Miwah para semeton sareng sami sareng keluarga Pursa sane kusemayang titiang. Sane mangkin lugrayang titiang nyinahang padewekan dumun. Titiang wasta imade satria dinata. Inggian juru raos
saking keluarga perdana. Ring sisi kiwa titiang kalian desa saking keluarga perdana sane mewasta Pak Satya. Ngelantur sisi kiwa malih manggala prabekal sane mewasta Pak Yudi. Ngelantur kalian Banjar Irike sane mewasta Pak Anta. Guru rupaka saking keluarga perdana inggian Bapak Ibu Kadek Riana Cahya Dewi. Miwas sane lianan sane melinggih Riki keluarga besar saking keluarga perdana. Ainggih amu nikah dumun titiang matur galah atur titiang majaring keluarga Pursa. Nggih siksema majaring juru raos saking keluarga perdana sampun nyanggara rohan titiang sareng sami Riki. Sane pertama sadurung titiang jaging lantur matur tugrayang titiang aturang puja pangastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang pinaka juru raos saking keluarga Pursa sane Masta Wahyu. Ring sisi tengan titiang kalian desa saking keluarga Pursa sane Masta Gede Raditya. Lantur sisi tengan malih manggala perbekal sane Masta Gede Wira. Lantur kalian Banjar Iriki sane Masta Putu Mario. Guru rupaka saking keluarga Pursa. Inggian Madinanda lan Komang Erlin. Iwas sane lianan sane malinggih Riki keluarga besar saking keluarga Pursa. Inggih menika dumun titiang matur galah aturan titiang majang ring keluarga pradana. Inggih suksema majang ring juru raos saking keluarga Pursa sampun nyinahang padewekan. Sane mangking lantur indek daging babasan iraga sareng sami. Galahe sane becik punika titiang mataken dumun. Napi tutujan ida dane rauh mriki nggih. Mangda tinglas antuk titiang nguningin. Nggih sesama bapak sane mangkin mangda tinglas antuk antang lan tutujan titiang rauh mriki sekeluarga nenten jasya wantah. Ima kenang indek kawentenan anake alit inggian punika Gede Bagas jagi ngetut uri pekinkin utawi meminang inggian punika anake alit Riki sane mewasta Kadek Riana. Jagi titiang iring tur jangkepang titiang dados alaki rabi. Nggih wantah punika prasida tiang matur indek tutujuan titiang sekeluarga roh mriki. Ainggih suksema bapak sampun neltarang indek tutujuan roh mriki. Sane mangkin sadurung titiang jagi nyuk serahang indek wargan titiang inggian punika Kadek Riana. Titiang nuna saking keluarga perdana mangda ngaukin dumun anake alit Irika. Duaning niki pengantin istri durung wenten. Dek, mai dek. Dek Bagas mai ngajak keluargane ma pesekan. Kone lakar memadik kadek. Swastiastu sareng sami. Kene dek keluarga uli de Bagas mai lakar ajak kadek kemu jangkepanga dadi alaki rabi tak tawi suami istri. Men kengken dek. Jani bapak metakon seken kadek demen ajak de Bagas. Nggih Pak, tiang seken sayang lan tresna tekan beli Bagas. Nah yang gitu jani bapak metakon ajak de Bagas seken demen ngajak tresna ken pianak bapak Gus. Nggih, pasti ke seken tiang Pak. Tiang sayang lan tresna sareng Pak pianak Bapak. Nggih hida dane sareng sami sampun iraga pirang iwawu yening Gede Bagas sareng Kadek Riana sampun pada tresna tur nenten wenten walakara utawi paksaan. Sane mangkin galah tunasan titiang majang ring keluarga Pursa duaning pacang ngetut uri inggian kadek. Mangkin mangda ledang nyubiahang sapunapi pemargian selanturnyane Irika. Inggih dadane sareng sami pawakas para pelingsir sami mosang indek pemargian upacara selanturnyane inggian Gede Bagas lan Kadek Riana. Acarane pacang kelaksanaan ring jeron saking Kadek Riana ring Raina lan tanggal 2 Sia
Januari 2026 lan ringgalah telung sanja. Indek pemargi acara nyane pacang inutin resto lan awik-awik irika. Antuk punika titian nunas majang ring keluarga. Para dana sami mangda nyaksinin lan ngicanin doa restu mangda acara nyane prasida memargi antar selamat lan rahayu. Nggih, suksema Bapak sampun nelatarang indek pemargian. Upacara selantur nyane irika cetat nyane titiang saking keluarga irika pastika sampun nyuk serahang sapunapi je pemargian acara nyane irika. Lan sane utama dumugi memargi antar lan nenten nemoni pikobat. Nggih, ida dane sarang sami inggian para pengisir sami keluarga sami saking keluarga Pursa lan Pradana sane mangkin manda sang alaki rapi menduwe bekal rikala ngamargiang swadharma dados aliki rabi ring keluarga. Antuk punika titiang nunas mangda sida ngincening pitekat majeng ring Gede Bagas sareng Kadek Riana. Pitekat sane pertama saking guru rupaka makalih dumun nggih. Nggih galah aturang titiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Bapak lakar mang pitutur aja Gede Bagas lan Kadek Riana. Jani subuh madan makurenan. Cemetang ane di desa buat ngaturang ayah. Menyama beraya lan mapi tulung. Kita masih yang ada masalah di keluarga. Dia sampai ke sisi ane nawang. Cukup aja dah dua nyelesaian masalah itu. Kita masih Kadek Riana. Jani subuh madan tua. Sing dadi ngaba kebiasaan bajang nah. Sing dadi manja. Bangun tengai malas-malasan. Nah, muntogen bapak mang tutur. Nggih, Pak, suksema. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jani meme masih lakar mang pitutur ngajak Gede Bagas lan Kadek Riana. Ane Jani subesah madan makurenan. Adungang ane makurenan nah ning ngajak da dua. Sing dadi bedek-bedek ngambul, bedek-bedek magarengan. Pokoknya mesti adung makurenan. Kita masih Gede Bagas, jaga ti anak meme nah ning. Yang ngidang jelek lan luang ne kadek mesti keterima. Pokoknya buka sesenggake ada sampai habis manis sepah dibuang nah ning. Nggih, me suksema. Nggih, suksema majeng ring guru rupaka saking Pradana sapun ngincaning pitutur. Sane mangkin guru rupaka saking Pursa mandang ngincaning pitutur taler antuk galah dursang. Inggih suksema antuk galah nyane Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ida dane sareng sami ring rahina mangkin titiang pacang ngicenin pitekat sareng pianak titiang lan mantun titiange. Nah, majeng ring Kadek Riana. Jadi subanggon bapak mantu. Jadi apa aja ada di rumah bapaknya. Mai gelahang bareng-bareng. Anggon masih bareng-bareng kangguang bapak dini tua hidup sederhana. Jadi bemat dan makurenan mesti saling jangkepin utawi lengkapin. Kita masih di Bagas. Sud ani madan megadang ajak nongkrong tuh. Jani subah madan dak di kepala keluarga. Jemetang ani megai ngalih pangupa jiwa apang ada bang kurenane ngajak pianake mani puane ben besik gati bapak mebesan ajak cening mak kedua yen anak bapa madan makurenan harus saling mengerti dan dimengerti. Komunikasi ane melah saling terbuka ajak jujur. Mani puane apang sing ada masalah utawi salah paham. Nah, monto gen bapak bang bisa bang pitutur ajak cening mak kedua. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih, Bapak, suksema. Swastiastu ida dane sareng sami. Om Swastiastu.
Gede Bagas lan Kadek Riana. Kadek seket metunangan ajak pianak meme kan suba sai melalui mai. Ane jani kadek suba madan anggo meme mantu melajah dini bareng-bareng nah. Patutnya melajah nyait ngajak menyama braya. Kita masih pianak meme Gede Bagas. Sawireh jani bemadan dadi nak tua debuin ngaba kebiasaan secara nak teruna nah. Musti bertanggung jawab dadi nak muani lan melah-melahan dadi kepala keluarga. Tuah munto meme bisa mekalin cening ajak dadua pitutur dumugi langgeng riwakasan. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih, Me, suksema. Ye suksema majang ring guru ropaka sami. Sampun ngicanin pitutur miwah pitaket majang ring sang alaki rabi. Sane mangkin tunasang titiang majang ring klian desa sami lan manggala prabekal sami manda ledang talar ngicanin pitutur majang ring sang alaki rabi. Inggih sane ka pertama saking keluarga pradana dumun nggih antuk galah inggih dursang. Nggih suksema majang ring juru raos saking keluarga pradana antuk galah sane sampung pice ring sikian titiang. Sane mangkin titiang pinaka manggala desa iriki jagi ngicanin pawarah-warah inggian pitaket majang ring sang alaki rabi mangde benjang pungkur prasida kanggen sesuluh rikala ngemargiang swadarma dados alaki rabi. Inggih majang ring Gede Bagas lan Kadek Riana nejani bapak sing liu lakar ngorain. Kerana pitaket uli reraman cening ajak dadua ituni ampun liu dan becin pisan. Bapak tuah ngorain cening ajak dadua suba ane madan makuranan. Di masyarakat sosiale melahanggi tuan medesa ngaturang ayah di Banjar banjuran miwah di desa. Kerana man bemadan makuranan otomatis suba liu merangin kegiatan sosial di desa. Kedua pasti kadek. Kerana kadek memadan pindah desa harus bisa adaptasi ajak deresta desane ditu. Itu masih pang nawang kengken adati ditu. Nah, tuah monto bapak bisa nuturin cening ajak ada dua. Suksema. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Aingge sadurung titiang jagi ngelanturan matur, lugrayan titiang ngaturan puja pangastukar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sani mangkin titiang pinaka manggala perbekal iriki jagi ngicen pitaket majeng ring cening ajada dua mangde benjangan prasida kanggen pritiwibe rikala ngemargiang swardama dados ala kerabi. Aingge Gede Bagas lan Kadek Riana jani bapak ngancurin cening ajada dua suba madan makurenan. Cening nawang ane madan makurenan ika yen pilah-pilahin makurenan kabagi dados duang kruna inggian maku ngajak angan. Maku artine nyatuang, angan artine rasa utawi pikiran. Dadene, yen cutekan bapak, dalam bahasa Indonesia, makurenan artine fase di mana kita sudah benar-benar mengerti dan menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Atau bisa disebut menyatukan dua pikiran menjadi satu tujuan. Makane, bapak ngorangin cening ajak ada dua, harus saling menerima, mengerti ngajak kekurangan pasangan masing-masing. Manian yang suba keto niscaya langgeng makurenan sing ada ane masalah dan salah paham. Nah, tuah monto bapak bisa nuturin cening ajak ada dua, suksema. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih suksema majang ring klian desa lan manggala prabekal saking keluarga perdana. Sampun ledang ngiceni pitutur majang ring sang alaki rabi. Sane mangkin lan turang titiang saking keluarga prusa inggih dursang. Inggih suksema antuk galah sane sampun katiba. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang para panglingsir lan keluarga sami saking keluarga perdana. Ring galah sane becik puniki titiang jagi ngicenin piteket alit-alite mangkin sane sampun dados alaki rabi. Di Kadek Riana lan Gede Bagas nawang napi arti yen anak nganten pastike ngangon tebu di mobil ngantene. Apang cening ajak ada dua tata suning mungkin mangkin nelatarang nganggen bahasa Indonesia nggih. Jika dicari maknanya, tebu memiliki rasa manis dengan ruas yang panjang sehingga harapannya adalah dalam pernikahan nanti bisa langgeng dan berakhir dengan
manis sampai akhir hayat nanti. Antuk punika pengabdi bapak. Cening ngajak dadua apang cara itebu makurenan nggih. Apang sampai uban, tua ruyut, nu bareng-bareng. Da pesan mara pasangane suba keriput misi ubanan, itu ngelah kena ngalih ane bajangan. Da pesan cara buka kitu nggih. Berkhianat itu adalah dosa. Nah, tuah untuk bapak bisa nuturin cening ngajak dadua. Semua. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, suksema untuk galah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sane wang yang titiang para panglingser sami lan keluarga Yuriki sami ring galahi mangkin sayukti nyane sampun akeh pitekat sane kaecan oleh rerama manggala desa sami taler perbekal Yuriki. Yening cutetang pitekat saking jetiang sampun patah sarang pitekat iwau. Dados nyane mangda nenten akeh ngelasang galah. Asapunaka saking titiang suksema Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih, suksema majeng ring klian desa lan manggala perbekal saking keluarga Pursa. Sampun ledang ngincenin pitutur majeng ring sang alaki rabi. Sane mangkin kadi raos bapak mekal saking keluarga Pursa mangda nenten akeh lasang galah acara ras lanturnyane majeng ring bapak klian Banjar iki mangda nyung serahang utawi melepasang warganyane inggian ni kadek Riana Cahya Dewi. Pinaka bukti administrasi kadek ni Cahya Riana Dewi mangda ngalingga tanganin berkas saking bapak klian Banjar inggih Dursang. Nggih, suksema bapak saking juru raos keluarga Pradana sane mangkin titiang jagi nyerahang utawi ngelepas warga titiangi puniki Ikadek Riana majeng ring klian Banjar saking keluarga Purusa. Majeng ring Igede Bagas lan Ikadek Riana mangda ngeliang tanda tangan buku niki. Inggih dedane sareng sami duaning bapak saking klian Banjar keluarga Pradana sampun nglepas utawi nik serahang warganya ring keluarga Prusa sane mangkin mangda wenten talar bukti yen klian Banjar saking keluarga Prusa sampun nampi utawi nampenin kadek Riana kadadosang warga sane anyar ring desa. Antuk punika majeng ring Gede Bagas lan kadek Riana mangda linggan tanganin berkas saking klian Banjar Prusa antuk bapak klian Banjar inggih Dursang. Inggih, suksema bapak juru raos titiang sane mangkin durus majeng ring Gede Bagas Kayana lan kadek Riana Cahya mangda ngalanggan tanganin berkas puniki. Inggih dedane sareng sami patemon rahina mangkin sampun wasta jangkep lan memargi antar. Kadek Riana sareng Gede Bagas sampun pada tresna. Kenton taler sampun wenten pitekat saking makalih keluarga mewah sampun kacinayang antuk lingga tangan. Wenten malih sane kapli bagang. Anggih yen ning neton wenten malih sane kapli bagang. Acara lanturnyane inggih punika tukar cincin saking sang menduwe karya utawi sang laki rabi. Antuk punika durus kawitin. Nggih duaning maka kalih sampun padang nganggen cincin ring rahina mangkin sampun sah kesangguh dados pasangan suami istri utawi sang alaki rabi. Dumugi cincin punika presida dados simbol ngiket tresna maka kekalih nggih sapunapi para saksi sah nggih. Sah. Inggih acara sane mangkin panyuk seserahan
saking keluarga Pursa majeng ring keluarga Pradana saha kelanturang untuk foto bersama sareng mekekalih keluarga inggih durusang. Inggih acara memadek gede Bagas sareng kadek Riana sampun presida magi antar. Selamat lan rahayu. Citiang ngangganin saking keluarga Pradana ngaturang suksumeng maning manah majeng ring ida dane sinareng sami riantuk pengrastiti lan keledangan roh ring acarane mangkin. Nenten lali titiang nunas ageng rena pangampura yang ni wentan kai wangan sajeroning ngentar acara memadek ring rahina mangkin. Dumugi iraga sareng sami setata atung keluarga lan sampunang patemon rahina mangkin kedadosang patemon sane pilih entat. Inggih maka wasaning atur puput titiang antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Rasa tan sida ragan beli pacang ngesapa dugas beli ketemu sarang diring Taman Sari sasapi putih maka bareng Taman Sari ento pindah ke saksi tresnan bali